Sanibonani bakwethu. Linjani? Namhlanje ngizokhuluma ngolimi lukamama. Bakithi ngicela lingizwisise, ngiyazi vele ukuthi ekukhulumeni kukhona ukungazwisiseki ngoba ungazwisisani. Do mhlambe ngiyabe nginakho mina engqondo ukukutsho kungafiki kahle. Okwamanje bengicela ukuthi inkulumo yami kakhulu iqonde kumfowethu uPhakela Mthakathi. Kumbe ngithi isizwe nje sase South Africa. Kubhlungu bafowethu. I cannot defend myself ngoba uswazi lubheke kimi. But I know how you feel. That one I know. Ngoba ngilapha nje South Africa. It's because of the frustration engibe nayo. Sabona kufanele ukuthi singene South Africa. Kodwa ke into engiyibonayo ukuthi ulaka lolu lukhona lu right. Kodwa bese ulibheka endaweni engayisiyo ngoba lapho kulwa khona indlovu kuhlupheka utshani. Okulwa khona indlovu kuhlupheka utshani. Yikho kwenzakalayo. Bafowethu noma lingasishaya noma lingasixotsha sizofana nje lembongolo ebonayo ukuthi phambili kule godi la. Lobu ishaya izigcine isifisa ukuthi guqe phansi ngamadolo kulokuthi wele godini eliphambili elibonayo. Akekho umuntu ofisayo ukusuka ezweni lakhe aye kwelinye ilizwe. Akukho mnandi ukusuka ezweni lakho usiya kwelinye ilizwe. Kodwa kugcina kusiba yialternative. Kube kuyenzeka bafowethu ngingasho ukuthi ngiyalicabangela. Ngoba singama Africa sonke sinje. Kube besike saba nesikhathi sokuhlala phansi lasibuza nani ukuthi yini enza ukuthi sibuye kumbe sibe semazweni enu. Sibe lama document esiwabhalayo akhombisa ukuthi sesazama kanjani kuhulumende wethu kuma problems esilawo ukuthi asilungisele wona. Sehluleka saye saba le option yokubaleka siye komkhulu. Ngoba sesila kwamkhulu besicela bafowethu ukuthi nanxa amandla engalivumela lincedisane lathi. Engxenye ngani singayithola impendulo elula ukuthi lezi incwadi esilazo ukuhlupheka kwethu esilakho ngoba ona lawa ama government awabantu abalapha ngithagcwele khona lapha ama ambassador khona. Then that means all these countries are represented in South Africa. And yiba bangaletha impendulo eqondileyo ukuthi why abantu babo besemazweni. Kube sokuthi la lezo ncwadi esingazibhala lezikhalazo zethu kungaba lula ukuthi masinyane basiphendule through lina. Imbhikisho ihambe kakhulu igcwale kuma embassies. Ngoba yibo kufanele ukuthi baphendule ukuthi why sila. Thina silapha nje just because of frustration. Siyafisa ukuthi ngabe lathi sivuke ekseni sisebantwaneni bethu. Akukho lula ukuthi indoda iflathele umuzi wayo izihlala kwezinye indawo. Akukho lula bafowethu. Kunzima nje ngakhona lokho futhi lanxa indoda isibuyela ekhaya ingalungiselelanga eyayikubalekele kungalunganga. Kunzima futhi. Ngezinye indlela nje siphakathi kwelitshe lembokodo. So angazi bafowethu ukuthi lingayiqhelisa njani linto, lingayizwisisa njani linto. Ukuhlupheka lokho elikuzwayo, the heat that you feeling iqale kithi ngoba silapha.
but we had no other alternative ngaphandle kokuthi sibaleke. Sicela ukuthi ngabe liyasizwisisa bafowethu, lisincedise imibuzo esingayibuza ohulumende bethu basiphendule ngoba bakhona khona lapha eSouth Africa. Alikho ilizwe elingamelwanga. Kodwa enxema kade bengabuzwa yini bafowethu bebengasinika impendulo engasigculisa. Engxenye bebengabuzwa yini bebengayiphendula yonke imibuzo esibuzayo thina. Ngoba thina kwesinye isikhathi nxa sibuzwa sibuza singazithola sesiboshiwe sesenkantolo. Nxa sibuza singazithola sesibulewe. So kunengi abantu beAfrika okubabalekisa emazweni abo, and bonke laba bantu mostly babaleka after ilizwe selithole uzibuse. Abantu before uzibuse kabazange babaleke emazweni abo. Abantu, they stood to the heat of apartheid in their countries. But when it was black to black, kulapho kubenzima khona emuntwini omnyama nxa esehlukunyezwa ngomuntu omnyama, ngoba wazi imgodi yonke la kade becatsha khona bebonke. Nxa ususithi uyacatsha khona uyakulanda ukukhiphe. So bafowethu angazi ukuthi linto singayilungisa njani singama Afrika, ukuthi siqale sinanzelele inhlupho esihlangana lazo ngalabo abantu abasibusayo, ngoba ngaleyo ndlela iAfrika ingeke ikwazi ukuhlangana ngalesi sifiso ngisibona siqhutshwa ngabanye abakhokheli bethu ukuthi bafisa ukuthi iAfrika ibe yi1. Izoba yi1 njani iAfrika ilizwe lona lilodwa lisehluleka ukuba united? Ilizwe lona lilodwa lisehlukanisana ngemhlobo. Pho iAfrika izokuba njani? Asiqaleni sikulungiseni sincedisane khona lokho ukuthi siboneni ukuthi kathi vele siphila njani emazweni ethu okwenza ukuthi abantu bethu bachaphazeke bagcwale yonke indawo. Silungise lezo zinto. Kuthi nxa sokuhlangana iAfrika, ihlangana abantu beZimbabwe bese Zimbabwe, abantu bese South Africa bese South Africa, abantu beBotswana bese Botswana, abantu beZambia bese Zambia, and etc. Kulokuthi sithi sizohlanganisa iAfrika, sihlangana ngabantu abehlukeneyo. La khona manje kungakhulunywa ngama-borderless. Akusoze kulunge ngoba kukhandeka izitha komunye lomunye. Umfowethu esisuka sonke eZimbabwe siyafika lapha sixabane eSouth Africa ngokwasixabanisa ekhaya. Olapha eSouth Africa athi hayi lingaboxabana ngezinto zakini lapha selihambile ngabangani. It can't work that way. But into esingancedisana ngayo ukuthi akuhlalwe phansi madoda lilungise lento eyayi problem kini ngalale problem bani. Because we need the third party to make us united. Kunje as the people of Matabeleland, abantu abanengi basuke after independence 1980 1987 bekuyikuground wangeni esapho baphuma abantu badilike emsebenzini kwaba indlala enye esabekayo, basuka abantu babuye eSouth Africa. Siku understand kahle okukhalisa ama South Africans, especially thina from Matabeleland. But asihlaleni phansi sikulungise nini nabo abasihlukumeze sazofika lapha eSouth Africa. If bevuma ukuthi kuhlalwe phansi, asihlaleni phansi. We are ready to sit down because we are all Africans. Silungisa ama problems esilawo. So isikhalazo sami engilaso male iaudio yami ngahamba iyefika kubafowethu ophakela umthakathi nabo ngizwe ngesizweni madoda ukuthi sihlala phansi senzani for the sake of Africa, because the pain that is in you started with us. Kuthwabuza kwashayo ukuthi umlilo ushisha kanjani. We know the heat that we are feeling. Ngiyabonga xa iaudio le ingafika kini bafowethu.